Ido tutu ale di bata Jahova Hodo wali hamuluan Nala hodo napatupahan sa luhut Nagani parsaulian ibaga sa ngununami daw kinudiyam Harus ibagasan ni Ido Wala tingok kami sa luhut na akan pinatu kami Na mangunut-ngunun namin marahang pason Mengalir roha Dobot pikiran at orang Ugut mamasung-masung Gabe Wilanok kami Tuhan sa radio pason Walong iroham Tuganuk kami marsada-sada Nang keluarga Doh Tugiak Menghubung kami partikian Lau patupa karapoton Rabot kuliah Opartu nanya turun ni Kuliah Laho mengarang-rangi Akka program sihubasan nami Dohot pamikiri Akas dia mudah-mudahan Ang dia tuh Bahayan nami Tuhan Laho patupaw sa akka program Di bahayan ini Siyan siyon niroha do rosan Hukna kami Mudirwas di kuliah Sumakapyak kanaringgan Dohot nauli Masih urupan Masih tukolan Masih leolong pikiran Di rapoton Roh kami Tuhan Alania si roh hampa suka asuma Asa Jepang kami Dia kanauli ngalinggan Uparaya kami di bagasan rapoton Pawiuli bagi pakubasi uniuliang Alani ini galup kami Ada Tuhan Nang umuli sotohat akarman namin Nanay rodo pe Masahat kami mengunang Roh kanang pikiran namin Urumi kami matok napatut doon namin asa turemlok kami. Asa lasuro kama jupak kami sa mukna makikirapoton. Maratur huriang dalam masyarakat. Pengasimar paman Tuhan. Panginoon kami mapanginoon namin tuturi ma sa araw ng uzungan. Sisa-lusa namin sa mukna Mari kita Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami makanya kami. Amin.